pa' sobra bota recompensar, pero pa' sobra bota Dios. No está pa' sobra voy a contestar a mí, ni pa' sobra voy a prosperar a mí. No está pa' sobra bota duna mi amor, pero pa' sobra bota Dios. Oh, sí, Señor. No está pa' sobra voy a Israel fue esclavitud, ni pa' sobra provee y sano multitud. No está pa' sobra va en el templo con poder, ni ora va entregavo vida e cortina. No está pa' sobra restaureta que cua crack, ni pa' sobra boa lague ciego volve wak. No está pa' sobra proteja arca de Noé, ni de barrica de un piscajo las vaininive. No está pa' sobra calma tormenta de la mar, ni pa' sobra cliente el mundo de momar. No está pa' sobra prospere Casti Salomón, tampoco pa' sobra vos saca Pedro fue en prisión. No está pa' sobra boa gobernar tu nación, ni cuida Daniel en el cueva de león. No está pa' sobra boa saca Yom ni contra Goliat una victoria na David, pero mi ta estimado y mi ta adoravo, pa' siempre mi que sirvivo, sobra bota Dios, pa' sobra bota Dios, mi ta estimado, oh, sí Señor, sobra bota Señor, mi ta adoravo, vos sobra digno, vos sobra merece adoración, vos sobra Señor, vos sobra Señor. No tapa sobra boa abrir camida de la mar, ni multiplicar los pescáis sin culpar. No tapa solo pueblo a conquistar caras, tampoco pa' sobra volcar arriba la mar. No tapa sobra saca Israel fue esclavitud, ni pa' sobra provee y sano multitud. No tapa sobra va en el templo con poder, y ahora va entregavo vida e cortinas que. No tapa sobra restaureta que cuatra, ni pa' sobra laga es ciego volve guar. No tapa sobra protege arca de Noé, ni de barrica de un pescajo las vaininive. No tapa sobra calme tormenta de la mar, ni pa' sobra cliente el mundo de mover. No tapa sobra prospere Casti Salomón, tampoco pa' sobra vos saca Pedro fue en prisión. No tapa sobra boa condenar tu nación, ni cuida Daniel en el cueva de león. No tapa sobra boa saca Yom ni contra Goliat una victoria na David, pero mi ta estimado y mi ta adoravo, pa' siempre mi que sirvivo, sobra bota Dios, pa' sobra bota Dios, pa' sobra bota Dios, pa' sobra bota Dios. Sigur, pa sobra bota Dios. Siya nang nos disculpa kung nos no por adrente ng aire mas prome. Nos tating sitwasyong tekniko kuta pone ko isay tabata impossible. Nos aristarti, nos tayo trove, nos disculpa pe tardanza, pero nos tayo siya nang nos tayo, Diyos bendición na cada un di po sinandang pa kumpanya. Nos nami ribe no chiki, ya acaba oloshi pa bos nang tabisa 14 menit por me ku 10, cerca nos kita 14 menit por me
4 anto ave panos aqui na Holanda e acaba já de 5 de abril 2021, sendo que o dia aérea caribenho tá dia 4 de abril já razão ainda. Que Deus bendicionavos nang pa. E a noite que também para vos nang tua noite fabuloso. Carga que cos nang bom que Deus tem para oferecer nos tem mais de bonito que eu mando saludo para Romanda Molina que está junto conosco também riba e noite aqui. Lá me vai. Just. Bendição também sim. Danke Romana Marelis também que está acompanhando nos Ivanan também está aí. Deus bendicionavos nang tour. Laga nos bang comunita canção me quero mandar também logicamente para Ruelta Faneita e também Chutmar, Casi Família, bendição também para Iliana Clara, Casi Família, para vos nang e bonita canção aqui. Presentando-me mesmo por mais na minha força renovar a mim porque de restaurar passou me sabotar capaz para ser me que guardo cambiar e transformar me que vamos a mim me que mais de pó e menos de mim e na minha hora me impor mais vinha na mim vez mais me que me baixa uva
Sigur, senhor Yanamong biamas vista ribonosologi acaba nos ting 6 minutos, sim. 6 minutos nos ting acaba promeco 10 da região caribenho, sim. Aruba Bonaire Corsou, sin parte Sabas, sin Tustasis. E aqui na Holanda, acaba nos ting 6 minutos promeco 4 de Marduga, nos ting mas tam, nos queremos mandar um saludo. C'era un vistazo che sì, nos queremos un saludo para nuestro román estima Amareli Sazet que te acompañanos de día y noche, sí. Minta punta nada, me queda que tu sin que me bisa nada. Bendición también para Joanne, bendición también para Dairin Owen y también en Yetunang, sí, especialmente para vos nang meeting y bonita canción aquí. El gozo di Señor, da mi fortaleza. El gozo di Señor, da mi fortaleza. Vita viva den, vita viva den, vita viva den, vita viva den. El gozo di Señor, da mi fortaleza. El gozo di Señor, ay da mi fortaleza. Ay vita 30 den, vita 30 den, ay vita 30 den, oh vita 30 den. El gozo di Señor. Gozo di Señor, da mi fortaleza, vita goza de, vita goza de, vita goza de, vita goza de. El gozo di Señor, da mi fortaleza, el gozo di Señor, da mi fortaleza, vita 30 de, vita 30 de, vita 30 de, vita 30 de. El gozo di Señor, da mi fortaleza. El gozo di Señor, da mi fortaleza. Ay, vita valiade, vita valiade. Ay, vita valiade, oh vita valiade. El gozo di Señor, da mi fortaleza. El gozo di Señor, ay, da mi fortaleza. Ay, vita grita de, oh vita grita de, sí vita grita de. El gozo di Señor, da mi fortaleza. El gozo di Señor, da mi fortaleza. Vita moviade, ay vita moviade, sí vita moviade, ay vita moviade. El gozo di Señor, da mi fortaleza. El gozo di Señor, ay da mi fortaleza. Ay vita viva de, vita viva de, ay vita viva de, vita viva de. Señor, mi tiene del Señor, vita canade, oh vita viva de, que la llena mi corazón, da mi fortaleza, el gozo di Señor, ahí está mi fortaleza, el gozo di Señor, da cambia mi lamento, date mi corazón, esta salí nunca más, canta un tucubi, el gozo di Señor, ahí estamos fortaleza, ahí estamos fortaleza, ahí estamos fortaleza, el gozo di Señor, el gozo di Señor, ahí estamos fortaleza, ahí canta un tucubi, el gozo di Señor, mi tiene, ay del Señor, ay mi tiene, ay del Señor. Que la llena mi corazón, da mi fortaleza, el gozo di Señor, ahí está mi fortaleza,
el gozo del Señor cambia mi lamento, cate mi corazón, esta salí nunca más. Canta un tucumi, el gozo del Señor. Ahí estamos fortaleza, ahí estamos fortaleza, ahí estamos fortaleza. El gozo del Señor, el gozo del Señor. Ahí estamos fortaleza, ahí canta un tucumi, el gozo del Señor. Mi tiné, ay del Señor, ay mi tiné, ay del Señor. Y no estaba ahí con Neto más, sí, no estaba ahí con más sobre aquí. Mira que me daban un saludo también. A ver, no estaba en colaboración de Myron Martina. Y vi mensaje, pero no estaba ahí con Neto, una canción más. Prometo nos bien con Myron también. Riba anoche que para vos nang Antillas holandés. Nos quiero mandar también un saludo que va especialmente también para tante Sharin Piqueri, sí, bendición para casa y familia, bendición también. Nos quiero mandar que va especialmente también para Pamcha, bendición también nos quiero mandar para Javier, bendición también para Princesa que te pone tanto Sharin Smile de oreja para oreja, sí. Vacancia acaba, mucha que vacancia que tu está aquí para desarmar tent, sí. A mí mesmo no su lugar, sim. Mas já bom mesmo. Bonita canção, me quero mandar também. Charsi tá dormindo aqui tanto, lá. Charsi dorme, sim. Tá bom para lá, tem muita visão agora que tem responsabilidades com ele. Sim. Tá chimina dame. Bendição para você não mas escutar isso aqui. Poco mi amigo nanga la camisac Jesucristo a tocar-me e cura minha enfermidade Well, mas ali foi de casa o gozo de verdade para mi pobre servido, mas llega cerca Cristo, pide papá tu palabra so, y me zorra mi servidor, está libre de tu dolor, alabas el nombre del Señor, no pone mi confianza en la confesar, en el nombre de Jesús, mi sana, 29 está arriba su nombre. Arriba su cabeza,
oración. Maleza ya no tiene poder y para mí. Jesús ya ganan Maris y visa nación. Jehová Rafa, Señor no sanador, el de justicia, volando su sanación en su alalán. Él atrama su sangre preciosa en la cruz de Calvario. A mí y amo por ti sanación. 29 es arriba su lomba, corona de zumbi arriba su cabeza, carga un cruz pisa arriba su lomba, pueblo a rechazar sin ticunes, clava tu clavo, namar tu vía, oraculanza, na su justicia, drama su sangre, entrega su vida, pero de suya ganar. Mitad sana, na mi Dios, mitad de una dura gloria, mitad sana, te fuente de mi sanación, mitad sana. No sintibo boso de momento ng aki. Sa ku Diyos yung propósito ku kada circunstancia ku presenta. No laga e sitwasyon aki desesperado. Pasobra Diyos jamás lo lagabo bandona. Solamente confía en Dios. Rindina je y lo mira su gloria guardo manifesta. Tembobi. Na continuación, mensaje de día. Então, feliz dia. Danke de permitir-me trazer um outro mensagem de dia. Aí me inta me que para que tu na é poder de fé. O Bíblia nos está balutar é poder de fé. Então, essa que está pone que nós está vira tímido de nos oraciona. Pero aí me inta me que mostra na mão de algum exemplo que o Senhor nos Deus quer para nos pensar grande. E não quer para nós estar tímido. E quer para nós ter uma fé grande e nós assim uso de poder que tem de fé. De nossa oração nós temos de pedir coisas grandes, coisas que quizás surpassar nossa imaginação. Me não está pensando que nós merecemos a Deus. Pero Dios no quiere para nos estar tímido de nuestra relación con Él. A mí me hinta, nos me se quiere a trove de el poder de fe. La que nos reza, Señor, nos agradecemos para el día nuevo de ave. Nos agradecemos que nos por adelante, a mí me hinta lleno de vida y bau de gracia. Bendicionar el día aquí, bendicionar cada oyente de mensaje aquí, bendicionar la vida y la casa, bendicionar vida y casa de mi rumang serie soliana. Señor, nos pedimos para animar esnanco ave de un carga de la vida. Animar esnanco de descorajar. Esnanco no te mira un salida de un problema na ave me hinta. Fortalecer esnanco ave da cansar, Senhor. E consolar esnanco ave me hinta para um ou outro motivo ainda de tristeza. Nossa treze esnanco tamalo diante de vo trono sagrado, para o sangue poderoso de Cristo Jesus por cobrir a vida e trazer sanação completo. Pois nós temos confiança. Nós temos confiança, Senhor, que hablo vai trazer sanação de na vida. Nós pedimos para ministrar poderosamente a nós, para meio de mensagem aqui, revelar-nos boa palavra, durante nossa sabedoria e bom compreendimento de boa verdade. E tudo isso aqui nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Aí me hinta-me que ibabo na e-book de Josué.
Después de a cruzar el río Jordán, el israelita na a comenzar a conquistar a tierra prometida bajo la guía de Josué. En el capítulo 10, nos leemos que Josué y israelita na a salir fuera de la ciudad Gilgal para Gibeon para atacar a Amorita na. El Señor avisa a Josué, nos leemos en el versículo 8, no tenga miedo de nada. Me está dando poder para derrotar nada, ningún de nada lo no puede resistir contra Divo. Y nos leemos en el siguiente 2 versículos, que de una noche Josué a marcha de Gilgal para Gibeon y atacar a Amorita de sorpresa. Señor apone kuna atreta de pánico ora kuna amira e israelita nang e así Josué adunana derrota formal na Gibeon. Ora nantava tahuwi na asubi esero de Bet Horon, pero israelita na a perseguir nang e a queda atacar nang durante di na huida. Então, el dia de persecução, nós lemos em Josué capítulo 10, versículo 12 e 13, quando diz el dia que o Senhor a entregar a Amorita na dem poder de israelita não, Josué a papia com o Senhor tem presença de israelita não, e ele avisa solo para riba Gibeon e abo luna para riba valle de Ayalon. E solo com luna a queda para te hora que el pueblo acaba de tomar venganza de un enemigo. Así está escrito el buque de justo, durante entero un día solo apara alto na cielo y no estaba pura de baja. Josué te pide para solo y luna para quieto. Con otra palabra, está pide para tempo para quieto. Oyente me tiene una pregunta. ¿Vos hay mira tempo para quieto? O loche estaba canando y dar un momento loche a para na una cierta hora? Sim. Está algo que está sumamente imposible de mirar de un gente. Para Josué também essa aqui estava algo impossível, pero está tem fé enorme. Ela cana hope tempo junto com Moisés e ela mira Moisés papi com Deus e Deus com ele. Ela mira hope de acerca o milagre não que Deus hace. Ela mira com Deus estava a responder a oração de Moisés. Assim a sua fé a crescer e é momento que ela pede na Senhor para solo coluna para quieto na cielo e tempo também para já estava taçado de poder que fé tem. Já está com tudo o qual como pede de oração que fé não quer cumprir. E tapesei delante de israelita não, ela avisa a palavra não, solo para riba Gibeon e aboluna para riba valle de Ayalon. Sem dúvida. Passou esta tem fé. Quanto gente hoje em dia trabalha de oração com um sentimento de me espera Deus cumprir com minha petição. Oyente, ora bobai de oração, bobai se vai com fé, com segurança, com certeza, que a petição já está cumprir, promete que acaba de papi e promete palavra. Lagami bago na rei Ezequias, e buque de 2 reina. Ezequias, no momento, abrirá malo, opi malo, está morrendo. E toch depois de receber a notícia aqui, está vai de oração e pedir algo com outro quizás não hace. Boa notícia,
Meneer, señora, está muriendo, no tiene nada más que nos pueda hacer o pipiar nuestra entrega. Pero también muere, no puede hacer nada más. Pero Ezequías, si no, Ezequías estaba conocido con el poder de oración en fe. La nostra es a 2 Reina 20, comenzando por el versículo 1. De tempo Ezequías había malo para morir. Profeta Isaías Yuri Amos abai cerca de e disse assim a Senhor da bisa de uma boa família boa última instrução para sobre boa dia nanta contar por nota mira bomas. Ezequias abriu a cara para a muralha e reza na Senhor. Ai, Senhor, corda como a servido fielmente e de enter mi coração e como a assim lo que está bom de minha vista. Depois, ela grita e ora. E desse versículo nos alessa que Isaías não acaba de cruzar o pátio central do palácio, que ela há uma palavra do Senhor, vai back. Y participa Ezequías, rey de mi pueblo, que el Señor Dios de su antepasado David, tabisa, me escucha por oración. Y mira por lágrima, pensé y me está curado, y dentro de 3 días, por el templo del Señor. Dos Reina 20, versículo 6. Me está donado de 5 anos mais de vida. Además, me está salvado e a cidade aqui foi de gara de rei de Assíria. Me está proteger a cidade aqui. Para mim, meu honor e para a cara de meu servidor David. Rei Ezequias vai de oração com fé, sabendo que Deus escuta, sabendo que Deus está escutando e que Deus lo faz um milagre. Quizás você está escutando e pensa, tu não sabe que estava de tempo meu, primeiro com Cristo. Well, me tem babo na de tantíssimo exemplo no Testamento Novo. Me tem babo cerca de Dorcas. E essa aqui é a sociedade roupa depois que Cristo amor e ressuscitar. Este no capítulo 9, começando no versículo 36. Na Yope estava também um discípulo mulher que chama Tabita. Na grego, Dorcas. O que significa binar. Estava dedicado seu mês na raça boa obra e ajuda a gente pobre. De tempo ela vira malo e morre. Na alava é morto e pone de cambra arriba para ter velório. Den versículo 40 de mesmo capítulo, Hechos 9, nos lesa que Pedro, que na lagayama, llega e nos lesa Pedro amanda tu eres ali para fora. Ela hinca o dia e reza. Ela vira em direção de corpo morto e bisa Tabita lantariba. Ela abriu, mira Pedro lanta cinta. Pedro adune man de lanta. Depois ela chama a humana que é viúva e apresenta Dorcas vivo na não. Pedro arresa na rodia. Então com fé ela bisa Tabita lá arriba. Rei Ezequias não ainda rodia, está malo na cama. Pero aí em cama ela reza com fé e bisa Senhor abo lo ayudame. Josué, preparado para su pia avisa, de nombre del Señor, solo y luna para. ¿Qué tipo de necesidad obviamente?
kita en necesidad como ting como que básica Dios a me hinta. Pero botar ibe de una oración pero con timidez. A me hinta Dios está pensando bo pensa grande, amplia bo mente, pensa grande. E trece asa e cosco denbo pensamento humano ta parece impossível trece caminho. Passou para Deus nada não é impossível. A me hinta você é capaz de bisa solo e luna para quieto? A me hinta você é capaz de bisa tabita lantariba? Oyente, a me hinta mi apapia tocante e poder de fé. Me ha dado 3 exemplos de pessoas que têm fé grande em Deus. E a fé a poder realizar coisas que para nós gente é sumamente impossível. Mas para Deus nada não é impossível. E door que para Deus nada não é impossível, por fé em Deus, não pode abrir caminho de possibilidade que nunca não imaginava mesmo. Por fé em Deus, a me hinta, por criar possibilidade sobrenatural. Pensei, ora não está na rodia. De oração, pero com fé. Porta não, que sempre estava a será, lo pula abre, e nenhum gente, e me pode repetir, nenhum gente, lo por nunca mais será e porta aí. Uma dimensão sobrenatural lo queda abrir. Fé a poner homem e mulher de uma posição de as coisas que está parece impossível. Coisas que nunca promete gente não admira. Coisas que nunca promete não associar. Então, isso aqui não é coisa que passa antes e a dia ainda não está sucedendo nos tempos. Quizás a me hinta Deus a tocar o coração e alanta desejo de mo para ter encontro com Cristo. Quizás a me hinta alanta de mo desejo para revivar a fé. Com o tempo, botava a ter procuradores circunstâncias na vida, pouco a pouco, el amor. Bota cristiano, ou estava cristiano. Pero bo a perder Cristo, bo a vir a lomba pe, e a me hinta, bota realizar, me quer revivar minha fé. A me hinta para aceitar Cristo Jesus como bom Senhor e bom Salvador. A me hinta para descobrir de novo o poder de fé. O poder que tem de oração. O poder que tem em Cristo. Quizás a outra pessoa aqui a me hinta. Porque entregar a vida na Cristo. Se esse é o caso, me pedimos para a oração junto comigo. Diz repetir minha palavra na alma hinta. Senhor, me bem cerca bo. Me reconhecer que me afaiabo. Me reconhecer que me pecador. Me reconhecer que me abiba fora de bom mandamento. Pero a me hinta me acudir se acabou. Que duele de meu coração. Arrepenti
me está pedimos para perdonar-me. Me está pedimos para vender minha vida. Me está pedimos criar em mim coração novo. Assim, me criatura novo. Restaurar-me. Escreve meu nome de book de vida. E se a me viva segundo o mandamento. E me está preventivo, Senhor. Quando este agora para diante, não me viva segundo o mandamento e não me cana tempo passo. Amém e amém. Se aí me hinta, vou fazer oração aqui junto comigo, me está pedindo para tomar contato conosco, e o número de telefone não sabe nem se que na pantalla. E de quando nós pedimos para tomar contato conosco, para nós dar honor de perdonar mais informação e guiar o caminho novo que Deus sabe, Pablo. Quizás aí me hinta, Deus está tocando o coração, mas não há deve abrir a porta ainda. Se esse é o caso, tome contato conosco. Nós podemos dar mais informação, nós podemos guiar também. Danke de escuchar-me. A mim inta, dapat honor e prazer de poder ministrar nabo. Senhor, bendicionamos. Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor,
no sentivo boso de momento ng aki. Saco Diyos tem propósito com cada circunstância que apresenta. Não laga a situação aqui desesperado. Para sobre Deus jamás lo lagabo abandonar. Solamente confia em Deus, rindina je e lobo mira su gloria guardo manifestar. Tembobi. Noite, essa aqui tá bo Radio Aroma Natural. E siguro nos timas tambe, sonang, si, lanos mira. Umbis dari ba solo siya ka ba nos 28 minutes promeco 5, si, tiene tapon trami ki, kumino timbay drumino, di diabri ki. Umbis ki mitabay rek un sopi wesu, anto, e ori nos butay masuro tambe, si, lanos mira ki nos timas tambe. Un feliz anoche para nos na maneira bendição para Dulce Jansen casa família conta com Dania, sim. Mas um saludo para Dania também, sim. Deus bendiga a Dania, casa família completo. Feliz Jarason ainda para você não, sim. Sei que nós está aqui tá já webscaba. Den estúdio tem 20 lá mira aqui, sim. Tem agora aqui den estúdio, mira que eu loje a pegar para você não display, sim. Ja, agora que nós temos 27 minutos, promeco 5, nós queremos mandar um saludo para o Pastor Franco Marchena. Mas como de lutita de cumpleaños, ¿sí? Si te sina mas pa bien, hopi ay mas bendición de Dios. Tirso, no come tu rebolo, para pide bolo para mí. Bendición para Tirso también, bendición también. Nos queremos mandar para Hunter, bendición también para Giovanna, para Gera, para Nona. Y la mira que mucha nang, sí. A ver, tú estás casi maya. Curata yen. Hunter, va limpia cura. Ba ang luing ke mucha nang. Dapo nga bala ng kuray me. Mas tabi feldi rudi busa baboya. Okay? Just bendicionabos nang si tasina luti mi stay bolo si. Si mi stay mi poco si dabay seca sina. Si. Kubolo. Siguro, mita contento di sa que você está junto conosco, lá mira aqui, sim. Mita pone nami essa aqui, sim, aqui bana na mita que vai assim coque lá, mira que te saque mesmo. Mi no saque te zona, pero vamos a que nos escuche saque para você. Amor incomparable, amor
De seguro eso es amor. Bonita canción, Charo Mistazo que llegamos de 23 minutos prometo Jesús de región caribeño. Sí, nos quiere mandar también la misma que sí. A mí pone canción aquí, después me te va a mandar saludos. Sí, nos quiere mandar un saludo, bendición también. Que te va especialmente también para Luis Rosaura Ramírez. Dios bendicionamos también, contentos de que estar junto con nosotros. Sí. Ajá, sí, Dios bendicionar también Dave, Sarita, bendición también para Yena, sí, Dios bendicionar casi familia completo, ribedushi día aquí, nos quiere mandar también un saludo, bendición también para Giselle Purier, su casi familia también, que está en sintonía, feliz Jara son ahí, pues no, cerca nos aquí está Jawebs Caba, sí, ahorita Jawebs cerca nos aquí, Jawebs 5 de abril 2021, la mi aqui mi po assim também com Eologi, sim, Eologi tabisa nos hora quando tá quadra, cerca bos nem, nós temos atender com nem mesma hora, sim. Sim, nós queremos mandar um saludo, que vai especialmente também para Gianelli, Leoneta, Winkler, bendição também para Abigail, para Esther e também para Merari, feliz Jarason ainda para vos nang. Nós temos bonita canção que nós selecta. Então, la mira que me também mande canção aqui também para Etzelin com Marco, sim. Ok? Não tá um dominó. Dominó, a boa noite que tá se botinho, já ainda chama a polícia para nós. Se gerado é muito duro, caba. Sim. Sim. Marco é isso que fresca? Está claro. Nós podemos aqui numa bendição para Maki com Juni também. En gooi het weg. Schud het van je af en gooi het weg. Schud het van je af en gooi het weg. Schud het van je af en gooi het weg. Jezus heeft de prijs voor jou en mij betaald en heeft ons bevrijd van het juk van slavernij. Jezus heeft de prijs voor jou en mij betaald en heeft ons bevrijd van het juk van slavernij. Dus schud het van je af en gooi het weg. Schud het van je af en gooi het weg. Schud het van je af en gooi het weg. Schud het van je af en gooi het weg. Jezus heeft de prijs voor jou en mij betaald en heeft ons bevrijd van het juk van slavernij. Jezus heeft de prijs voor jou en mij betaald en heeft ons bevrijd van het juk van slavernij. Dus schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het van je af. Schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het van je af. Schud het af. Je bent vrijgekocht. Sacudier. Verlost, bevrijd. Vrijgekocht met zijn kostbaar en dierbaar bloed. Jij bent vrij, ik ben vrij, wij zijn vrij. Daarom vieren wij en zingen wij. Schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het van je af. Schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het van je af. Schud het af en gooi het weg. Schud het van je af en gooi het weg. Schud het van je af en gooi het weg. Schud het van je af en gooi het weg. Schud het van je af en gooi het weg. Jezus heeft de prijs voor jou en mij betaald en heeft ons bevrijd van het juk van slavernij. Jezus heeft de prijs voor jou en mij betaald en heeft ons bevrijd van het juk van slavernij. Dus schud het van je af en gooi het weg. Schud het van je af
en gooi het weg. Schud het van je af en gooi het weg. Schud het van je af en gooi het weg. Jezus heeft de prijs voor jou en mij betaald en heeft ons bevrijd van het juk van slavernij. Jezus heeft de prijs voor jou en mij betaald en heeft ons bevrijd van het juk van slavernij. Schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het van je af. Schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het van je af. Schud het af en gooi het weg. Sacudier, ventafel. Verlost, bevrijd, vrijgekocht. Met zijn kostbaar en dierbaar bloed. Jij bent vrij, ik ben vrij, wij zijn vrij. En daarom vieren wij en zingen wij. Schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het van je af. Ja, schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het van je af. Schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het van je af. Schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het af, gooi het weg. Schud het van je af. Schud het, schud het, schud het. Sigur, schud het van je af, bis er iemand een solutie. Ja, gaan we nog eens corrigeren, dan ben je pantalla, babuzi. Ja, gaan we horen in 5 minutos. Sí, las mira que sí, 5 minutos y me prometo 10 honor. Cerca nos ende na Aruba, maneiro que shows in Water Savas in tu statie. Tour is una de zona de 6 horas de diferencia com Holanda, mas sobre que nana nos tinha ba 5 minutos y meio. Sí. Nós temos promeco 5 horas de manhã, e bem nós também recon sope de hueso aqui, sim. Aham, queremos, sim, nós está aí, vou lá que tá aí. Bendição para Ivan também. Dus bendição a Ivan, felicidade, bendição também. Nós queremos mandar goodbye especialmente para Charlie, felicidade, casa e família completo. Bendição também para Sharin Bermudes. Felicidade, sua casa e família completo. Deus acompanha você no todo dia de novo. E na você não que goze paz de Cristo Jesus. Nós queremos mandar também saludo, bendição também especialmente também para Franci e também Norma Peters. Aí na Caine que buga Zuid. Feliz noite também para você não carregar com bendição de Deus. Então nos dias aqui para você não mais escutar aqui. No laga maleza teneba bom, no laga problema teneba bom, no laga situação de vida teneba bom, pero lá arriba, lá arriba, lá arriba. Arriba,
maleza ventava bom, pero Jesucristo ha vini, vamos lá arriba, oh sí, sí, lá arriba, lá arriba. Estoy preocupado con vos problema, lá arriba, lá arriba, lá arriba. Estoy preocupado con vos problema, lá arriba. Maleza atacamos, con fe por acambalhar, pero Jesucristo ha vini, balantavo arriba. Maleza por atacamos, con fe por acambalhar, pero Jesucristo ha vini, balantavo arriba, sí, sí, lá arriba, lá arriba. Estoy preocupado con vos maleza, lá arriba, sí, sí, lá arriba, lá arriba. Estoy preocupado con vos maleza, lá arriba. Situação tá difícil, vos deben aumentar. Jesucristo ha vini, passa cabo foi vos debe. Situação tá difícil, vos deben aumentar. Jesucristo ha vini, passa cabo foi vos debe. Sí, sí, lá arriba, lá arriba. Estoy preocupado con tu vos debe, lá arriba, sí, sí, lá arriba, lá arriba. Estoy preocupado con tu debe, lá arriba. Vencedor, no está progresado, Di latino está vai, a ti latino está queda, no te queda progresar, familia no te progresar, ánimo papá y di latino, hay la tapa por progresar, un día no voy papá, Seguro es ay talang tariba y queda arriba. Ya acabamos ting 9 minutos y may promeco Jesung. Seguro un bendición da menos que man ko pa meneer Robert Swenkels. Diyos bendición na kasi familia completo meneer. Si konta ke musika nang. Si konta ko school. Kos nang ta kanando. Diyos bendición na tour maestro y maestra nang mucha nang ko demo temporada nang tiki difícil que diferente de lo cual nos acostumbra que toch nan por tener duro pasina por llega na parte máximo de lo cual por logra hinda de año escolar aquí sí tin circunstancia nan pero nos tengo que permanecer fiel sí anto Dios lo hace su obra maestro vamos mira aquí ko meeting sí metí una canción que sí te sabe que me estaba ahí pone ahora que dame sí Masha Great Miss lo está poniendo entonces era con otro sí nos quiera mana también bendición especialmente para Umachechi para Eric para Tanta Mila para Lisa para Io para Ebe cuentan si Dios bendicionan en tour también to moro buen día sí ni sunan gaspierta aquí na Holanda aquí sí Tina si Harling no apidi su bota reina bani mitari 6 quarpa 6 na elubira dus opa ta queda lantata tel sta bay regun sopi si aha sopi ueso bol tira uesa fo bota tra sopi com ne prome ato se bota de temporada tigi perta bota tra sopi si saque carne bebe sopi com pão, sim? Que pão seco bani jeda me dá bom, sim?
Anto tarde bota stobe e carne. E meu carne como trasobe com stobe tarde. Sim, bota come dobia ba di come. Seguro, Dios bendicionar. Chorang muito contento também de me recifra nango tá bajando. Mas seguir cuida, Dios tá obra chorang tá nos mes tesoro para nos vai someternos mes também na ordenança ng kawardo decreta pasina pa kos na kananeaches. Okay, vamos pensar aqui. Lugar de lamentar, o mundo existe. Mas que com difícil a situação por abrir a favor. Em vez de consumir tu sua solução. Cada culpa se enche de direção com Cristo do nabo. Ai, se problema perseguivo, Tiene duro na Dios. por solución da mucho guardar. Tiene duro na Dios. No existe problema para Dios, no existe solução. Não tem nenhum batalha por bom por vencer tu oração. De momento de tristeza, Tiene duro na ai, Dios. lucha contra força de maleza. Tiene duro na Dios. Tiene duro na Cristo. No por entregar un mango de culiega. Lo que Dios ha comenzado de movida es de cucaba. No por vira ver un mango de culoca. E poco ainda falta contigo que esfuerzo para lograr. Ai, se problema perseguivo, Tiene duro na Dios. por solución da mucho guardar. Tiene duro na Dios. No existe problema para Dios, no existe solución. No tiene ninguna batalla tu bom por vencer tu oración. De momento de tristeza, Tiene duro na ai, Dios. lucha contra força de maleza. Tiene duro na Dios. Tiene duro. Isso é suma de voz. Tiene duro. Ai, Tene. Tiene duro na Dios. Tiene duro. Ai, prazer. Tiene duro. Tiene duro. Tiene duro na Dios. Tiene duro. No, 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 no larga Dios vai. Está estimado. No largue lo. Está sanado. Ai, tiene duro de promesa. Tiene duro de palabra. Ai, futuro força con energía. Ai, tiene duro na voz Dios. Tiene duro de promesa. Es promesa que le avisamos de su palabra. Él lo cumple. Tiene duro na voz Dios. Tiene duro de voz nada. Tiene duro de palabra. Pero no abandonamos. Tiene duro na voz Cristo. Nunca, nunca le abandonamos. No me importa qué situación pueda ter. Si vos querés, vas a tener mi revisamos. Tiene duro na Dios. Tiene duro. Tiene duro na Dios. Tiene duro de palabra, Tiene duro. tiene duro de promesa, Tiene duro. Tiene duro. no la haga Dios vai, está estimado, no la haga está abrazado, ay, tiene duro de promesa, tiene duro de palabra, un turbo o energía, ay, te dejaré, tenebrase, te dejaré, tenebrase, tiene duro de promesa, tiene duro de palabra, hay con turbo fuerza o energía, tiene duro una voz Dios, pero no abandonamos. Sigur, Shonan, nos tatene duro na senyor. Vista rivoluziologi 3 minut promego jesung tambe na antias holandês.
Sigur, nós está by bau af aqui, sim, que nanda meting menos que 3 minutos por mim, que 5 de manhã, tá, agora que nós está by bau af, nós vai reconcopar o isso, sim. Como é que funge? Sim, bota hale funge, se funge sobra, nós está asa funge também, sim. Você aqui que também tá great, me teste biapa você não, sim, me saco tudo né você assim, é funge se bu corte na slice, bolbe corte na repi, botar semi coco tá batata sabe tá come, sim. Então você é coisa mais great, vou comer com turcos, sim. Nós está explicando isso aí depois, não? Me tem que vai, seguro, nós ora tá chegando que danke para acompanhar-me. For de trempang, nós está tendo um problema técnico, nós a resolver, sim, nós está tendo que restart, isso toma quase 4-5 minutos. Pero não apesar de circunstância, não, Deus a move tremendamente, contento que você não acompanhar-me até agora aqui, desejando você não 2 dias verder, que da den mesmo atmosfera de alabança e adoração. Ok? Então subi cama, bisando Deus, danke por dia mais como dunami, e com esperança aqui, me será mi woonang, e recebi dibo. E para me pormir dia novo, bendição ako. Ok? Passo 2 dias, me tabay, ayo, tchau, dui. Kara bom, trali pesonang, si. Ayo. Jehová llama, botaron do de nos, oh nos redentor, oh gloria llena nos, Tata eterno, contamíranos, mi tapone mi confianza en Jehová llama. Jamás no me conquista, la barrera arriba ya razón y ya ves lo va y mimo. Ya viene sigue estima, ya sabrá lo mi victoria y ya domingo un día más, vos nombre lo mi adorar. Sa kita beradyo Aroma Natural.
Señor Botagrande, Señor Botadito. Lo milanta fuerte calumna, jamás no me conquista. La barrera arriba ya razón y ya ves no va mimo.